Syria. Perezida Bashir al-Assad yahunze igihugu nyuma yaho inyeshyamba ziyise Hayati Tahrir al-Shami HTS zatangaje yuko zamaje gufata igihugu. Guverinoma ya Syria yaciye bugufi inemerera inyeshyamba guhererekanya ubutegetsi nazo ubutegetsi bw'inzibacyuho, ni mu gihe kandi imfungwa zose zahise zifungurwa. Perezida wa Syria ubari guhigishwa uruhindu mu gihugu hose. Ni intambara ibaye mu gihe gito cyane, igihe cy'icyumweru izi nyeshyamba zikaba zifashe ubutegetsi. Ni intambara izi nyeshyamba zari zishyigikiwemo n'ibihugu by'Uburayi, gusa perezida wa Syria Assad yarashyigikiwe na Iran ndetse n'Uburusiya. Nyuma by'umwihariko ngaruke kuri iri tembagazwa ry'ubutegetsi bwabaye muri Syria, tugaruke ku ihunga rya perezida wa Syria Assad. Nkuko nari maze kubigarukaho, Syria nyeshyamba zatangaje ko zafashe ubutegetsi, perezida Assad arahunga. Ni nyeshyamba zitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Syria zatangaje ko zafashe umurwa mukuru Damascus, ndetse ko perezida Bashir al-Assad yahunze igihugu. Abu Muhammad, umuyobozi w'izi nyeshyamba ziyise Hayati Tahrir al-Shami, yatangaje ko inzego zose zikomeje gukora ziyobowe na minisitiri w'intebe usanzweho kugeza igihe habayeho ihererekanya bubasha. Iyi ntambara ni imwe mu zihuse cyane, dore ko nta byumweru bibiri bishize izi nyeshyamba zubuye imirwano ziturutse mu majyaruguru y'igihugu, ziyemeje gufata ubutegetsi zigakuraho Assad wari umaze imyaka 24. Izi nyeshyamba zikimara gufata ubutegetsi kuri iki cyumweru zagiye kuri televiziyo y'igihugu zitangaza ko igihugu kibohowe ndetse imfungwa zose zifunguwe. Al Jazeera yatangaje ko izi nyeshyamba kwinjira mu murwa mukuru bitazigoye, dore ko abasirikare ba Assad basaga n'abarambiwe intambara, hakiyongeraho gufatwa nabi birimo no kudahembwa. Uburusiya, Iran ni bimwe mu bihugu byari bishyigikiye Assad ndetse byakomeje kurwana ngo atava ku butegetsi, mu gihe Turukiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'Uburayi byari ku ruhande rw'abarwanya Assad. Perezida Bashir al-Assad we yahunze igihugu bidasubirwaho. Perezida Bashir al-Assad yahunze umurwa mukuru Damascus mu ndege yerekeje ahantu hatazwi, nk'uko byatangajwe n'abasirikare bakuru babiri b'ingabo za Syria kuri iki cyumweru, bavugana n'ibiro ntaramakuru Reuters ndetse na Rami Abdulrahman we mu kigo cya Syria gishinzwe uburenganzira bwa muntu aganira na AFP. Ubuyobozi bw'ingabo za Syria bwamenyesheje abasirikare ko ubutegetsi bwa Assad bw'imyaka 24 bwarangiye, kuko umusirikare mukuru wa Syria wamenyeshejwe icyo gikorwa yabitangarije Reuters. Amasaha make mbere, inyeshyamba zavuze ko zimaze kwigarurira umujyi ukomeye wa Homs nyuma y'umunsi umwe gusa w'imirwano, ni nyuma yo gufata Aleppo na Hama. Izi nyeshyamba zanatangaje ko zafashe umurwa mukuru, zitangaza itembagara rya guverinoma ya Assad. Minisitiri w'intebe Mohamed Ghazi al-Jalali yagaragaje ko guverinoma yiteguye guhereza ikiganza inyeshyamba no gushyikiriza ububasha guverinoma y'inzibacyuho. Reka tugaruke ku buryo umujyi wa Hama wafashwe. Mu minsi yashize, inyeshyamba zari zahize gufata undi mujyi ukomeye zigakuraho ubutegetsi bwa Assad. Nibwo inyeshyamba zari zihanganye n'izi ngabo za Syria zafashe umujyi wa Hama mu rugendo rwaziganishaga mu majyepfo, aho zashakaga gukuraho ubutegetsi bwa Bashar. Izi nyeshyamba zari mu byiciro bibiri, icya mbere kigizwe n'inyeshyamba ziyobowe n'umutwe wa Hayati Tahrir al-Shami waturutse mu majyaruguru y'igihugu. Uyu mutwe ugizwe n'abahoze ari abarwanyi ba Al-Qaeda uyoborwa na Abu Ahmad al-Jolani. Uyu mutwe wari uri kurwana uturutse mu majyaruguru, ni nawo wari ufite imbaraga, aho watangiriye intambara yawo mu mujyi wa Adribi.
ukomeza mu mujyi wa Hama. Icyo gihe wari uri mu nkengero z'umujyi wa Homs, ufatwa nk'umujyi wa nyuma ukomeye ukoreshwa mu kurinda umurwa mukuru wa Syria, Damascus. Gusa ntabwo HTS ari wo mutwe wonyine wari uri kurwana, kuko hari n'indi mitwe iri kurwana cyane cyane mu majyepfo y'igihugu. Iyo mitwe yafashe umujyi wa Dala na Suayada. Aha hakagira umwihariko w'uko ariho hatangiriye impinduramatwara zatangije imyigaragambyo karundura muri 2011 yari igamije gukuraho Perezida Bashir al-Assad. Iyo myigaragambyo akaba ari nayo yavuyeho intambara ikomeye yakuyeho Bashar. Amakuru avuga ko icyo gihe inyeshyamba zari zamaze kugota Homs, aho kuhafata zaciyemo kabiri ibice bigenzurwa na leta ya Bashar. Uyu mujyi kandi ni ukora nk'ikiraro kinyuzwamo ibicuruzwa biturutse ku cyambu byerekeza i Damascus, ku buryo kuwufata byashyize ubuzima bw'abaturage mu kaga. Benshi mu bawutuye n'abashyigikiye Perezida Bashir al-Assad batangiye guhunga batinya ko baza kugwa mu maboko y'inyeshyamba zishobora kubagirira nabi, zibahora kuba barafashije Bashir al-Assad. Homs gufatwa kwayo byasobanuye ko igisirikare cya Syria cyagiye mu byago byo kunanirwa kurinda ubutegetsi bwa Assad. Gusa cyari cyatanze icyizere ko kigiye gushyira imbaraga mu kurinda uyu mujyi, uretse ko benshi bemezaga ko ubushobozi bwacyo buri hasi cyane, ahanini bitewe n'uko izi ngabo zatunguwe mu gihe zitagira ibikoresho byazifasha gukomeza kurwana, zikaba zidahembwa bikwiriye ndetse nta n'imyitozo ifatika zifite. Ibi byaje gutuma ubutegetsi bwa Bashar butembagazwa. Ngayo nguko ngibyo ibyihirima by'ubutegetsi muri Syria. Ubu Sadi yahunze ntabuze aho yerekeje, ariko byanze bikunze ashobora kuba ari muri Iran cyangwa mu Burusiya. Aba bakomeje kumutiza amaboko nubwo ntacyo byamufashije. Ngayo nguko ngibyo ibibereye muri Syria. Akandi kantu gakomeye ntari nagenda nibutse kukubwira nuko wakongera ugasuzuma niba warakoze subscribe. Niba utari wayikora ukoreho, umanuke ujyaho hasi muri ayo magambo, ufate akanya n'akitozo gatoya ukande kuri subscription kugira ngo tuzajye twibanira mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Nimba ukunda ibyo dukora, ukore like unasangize n'abandi. Aya makuru yihutirwa tuba turi kubagezaho. Amakuru ni buri kanya, buri saha, buri uko hasohotse inkuru. Amakuru azira ibihuha nahangaha uyasanga honyine. Turi muri bake cyane bakuzirikana umunsi ku munsi, natwe twizera ko tuzirikana buri gihe cyane koko.